Batjha ba tswile ka matjeke ba re sediba ke sa motla pele. Ba tlile ka bongata station sa enta sa Universitas mme ba etsa basebetsi ba bophelo ba be maphathephathe. Ke ikutlwa ke le motlotlo hampe ha o no kgona ka be ke fihlile mona matjeke empa ona 24-hour vaccination site but ke rata ho kopa batjha hore ha re tseng ho sebetsa ka pele mona, doesn't take long. Tate wa ka o na tlo appointment ya ke a hoseng so ke ra ke tle le ene cause ya ka ke afternoon ke feel sharp ke tshwile nyana ke utlwa ke se comfortable because ke ntho ke kalang ho tlo etsa mara ke utlwa ke thabile se ketile ke le right ya ba re lokolotse mosebetsing. Setsha sena ke se seng sa tse kgolo provinceng mme se bulwa matsatsi ohle bekeng. Haholo jwang tsatsing la kajeno re vaccinate batho ba nang le dilemo tse 18 ho ya hodimo. Re rata ho ba kgothaletsa haholo hore ba tle ba tlo vaccinate. Vaccine ena na e hantle ha ona letho le lebe hakalo le re kileng ga le bona batho ba le experience ba tsa hlaba vaccine. We will be going around encouraging everybody, not just the 18 to 35, everybody to get vaccinated. But because we are launching them, they will have not been vaccinated. We want them to come, and maybe then this will encourage even those that had vaccine hesitancy. We've seen numbers going down that are coming to our vaccination sites. Indeed, this weekend we will be going around encouraging people. Province e se entile batho ba fetang dikete tse 500 mme e hloka ho enta dimilione tse 1.9. Makgolo A Robonngwe, SABC News, Bloemfontein.